کۆلانا کوردên Sûriyê nerazîbûna xwe ji tevgera partiyên Kurdî nîşan da. Li ser pirsa got heya kîjan radeyê Kurdên Sûriyê ji kar û xebatên partiyên Kurdî razî ne. Em hêvîn ji her du tarafa ew ji her du aliya hinek tenazil bikin bigên hevdû ji bo ev mileta jî hinkî bi rahet beîşê bi refahetî baş. Yani em şerpeze bûne. Heya we halê wan ev hal wê halê me xerabtir bibe. Divê dextek دولي يا دقتك ملات يا دقتك جبال وام بي تنازلات في حردو اي تنازلات يفدو بكن ام بينك وام جيب لك حالم ام جيب لك خلكي ام جي دنقك ماشي هبه افتي خصنا لا اكيدن خلكن دوري جبر ناكوكيين ناف بارتيان ده بهيفي بونه اگر ام كرد برام دعوه ولاتي خدكن وام بهفدو راسن وام حجفدو دكن ام ببنيك ام تنازل جهر بكن ام حجفدو بكن لگوری پرانیان اشتجیهن قامشلو آلیین سیاسی لگوری برجواندی خواه کار دکن لورا جواکا کردی دوری پارتیانه ده کورسیا خود نفکرن ده هوالتیا براتی بکرن بکازش بیملتی چبکم و چبقدمین لآلیه کدن دورکتنا روشنبیران و نفش نو جی سیاسته و نتولیبونا وان دناوا پارتیان ده سدمک سرکه یا لاوازبونا پارتیین کردی وکه گو کولان دیار دکن لازم ام دست ابدو بگیرن ام ابدو برندن سواء اداره ذاتی بی سواء انکسی بی سواء احزاب وبدجي بوجه تفكر الحاله خمن احزاب بدون تحزب تفكر لگوری نشتجیهن قامشلوی پارتیین کردی تفی پربوناوان لی باندوراوان کیمه براستی جبنا پارتی سیاسی کد هندر امتکارن بیج منطقه کردا ده کار دکن نه وکی حالکی صحیه جبرکو هر پارتی کی سیاسی امتکارن بیج لگوری خو کار دکن نجبنا ام بیجم پرسگریکا کرد آنجی جبنا پارستنا دسکفتیه نوی شورا شامه د انجاما کریزا سوریه ده و درکتنا هرمین کردان ججیر دسلاتا شامی درفتا خبات لپیش پارتیین کردی و بو گلک پارتیین نو هاتن دامزراندن لهرمین کردان در دورا 6 پارتی و تفگرین سیاسی هنه جبر ناکوکین سیاسی هاتنه دابشکرین لسر دو آلیان انجمانا نشتیمانیا کردی انکسه و پارتیین یکیتیا نشتیمانی کردی پینکه هر وها هن پارتی جی خوابه آلی دبینن تفی هولن جبو یک ریزیا پارتیین کردی لسوریه و دستوردانا آلیین ناف دولتی وک امریکای لهیانها اف هول به انجامن و اف یک نرازیبونا کولانا کردی جی پارتیین سیاسیین کردی بخور آنیه گو او به هیویا خواه نشان ددن زانا عمر دنگی امریکا قامشلو